mushimwe cyane turaye kazi bigira kandi abashitsi bacu batugendeye bigira kandi turacyari kumwe turacyateramanye kuri headquarter ya T.S.M in USA. Sinkunze kwijondora cyane mwa kwizina nitwa Alexis Dagose niyo nyishu. Sango nanje ndo mwarimu mu rusengero ndakunda Imana ndakunda Yesu kandi arakijijwe amen. Nanje sindubaka ariko turi muri process. So reka dusabe umushitsi umwe asenge ashima Imana. Turatora happiness kugira ngo asenga ashima Imana hanyuma cyo tubandanya na programa kazi. Thank you Jesus. Amen. Nkuko twama tubigenza twama tuzana abashitsi kuri T.S.M batugenza batandukanye uno munsi abatabonye part 1 cyangwa 2 turi kumwe n'abaririmbyi kubatabazi umwe ni Levis Ferdina uwundi ni Happiness bose bari kuri YouTube YouTube channel yitwa Levis Ferdina urasho kuyibona once urimbo sina gusa ucumubona hanyuma once Jackson Jack change sina Mungu mwingine right yeah sina Mungu mwingine uchubona sina wema wako wema wako wema wako bwana uchubona happy hamwe na Jackson Jack so niho indirimbo zabo ziri mu byukuri so reka tubahe ikaze mutiramishe ukuntu mukora praise and worship tumatkumba stories zanyu ukuntu mufona indirimbo actually wait, do you write the songs have you ever for children choir so nawe ndandika arafonda indirimbo happiness muje kuri bazokuda akarore kurimbo mumaze gufonda kimwe na rugendo baragwimvira so muduhe akarore kuno mukora praise and worship mu ishengero igenda gute kugwa gute stani yahimeza gute kugira ngo bashobora kuri praise hanyuma worship cyangwa worship hama praise either one mutuzo gwa happiness umwanya duha akarore kurimbo mumaze gufonda tukamwe na rugendo. Singira ubwoba ntugira ubwoba ko Yesu ari kumwe natwe mu byukuri ntacyo tuzotinya amena mu byukuri indirimbo iryoshye cyane ndayikunda rwose mu byukuri Imana bamugisha cyane.
out of these two songs. Number one, hari abantu Imana yahaye amasezerano kandi yavuze ko mugabihebuye bivanye nuko yatevye gushika mu bahanura gute. Icya kabiri, na wahanura gute abantu bamaze gukorerwa ibitangaza muga ntibashime Imana. Icyo ndavuga nuko Imana ikora kandi Imana itazigera ihagarika gukora. Isezerano ryayo ntirihinduka. Umunzira igihumbi ntishobora kure saka cy'imyaka n'imyaka mu gihe cyasezeranye gitegereza kugira gushika kandi yo gishitse no gushima Imana. Amen. Wow, happiness is your time. That's one of your songs. You've taught in kids choir. You can let us know. Get to playing it again that time. Actually, like woof on the good. Like how do you write songs? When it comes in my mind. It comes in my mind. I have to focus on it. Okay. Yeah. The song is called Shimna. Just a little part, like not the whole song. Ningoma ninyene. Just play just piano. Shimwa ubure gushimwa nivyo kuri Imana yacu niyo gushima kandi yo guhimbaza. Nibaza nimwarekoda ngamuzokoda mwenye ngira muzonshira ngo naje kabisa. This is awesome. I'm telling you. I wish I knew how to sing like, you know, how they are. I wish I knew how. I mean, it's a blessings, I'm telling you. So mu byukuri mukutuzobasengera amananga ko gusengera ngabere zanyu mu byukuri niteka rinini cyane mu gihe ufise ingabire iva ku Mana canke mu gihe Imana ikorana nawe mu ngabire yawe. Nayo mpamvu mu byukuri nawe mukundwa turagusengera tugusabira yuko aho Imana ikimara gutangiye gukora gomba abarengabire gukubura mu rusengero uyikorane no mwete wose kandi uyisengere kuko gomba bukubura ushobora guhezagirwa ushobora kwambirwa itsibo igisumba igitsibo cy'umuvuga butumwa kuko mu byukuri ibikorwa byose dukora ngaha mwisi tuzobihemberwa yaba ari kibi canke ciza you can pay, you can receive you know your reward kuko kila muntu wese ngo azohemberwa kuco agizene yakoze. Amen. So kona mwaje kuri T.S.M icyambere mu byo kuri twasabira umugisha n'imihezagiro ka tuvuga ati Kristo Yesu abane nawe. So good to see you. So good to see you. Amen. So kisumba byose mu byo kuri turashimira akadukurikira namwe tubasabiye umugisha imihezagiro na transformation tuvuga ati Imana isumba byose uhoraho uwiteka nyagora ku ngoma nyaguhezagirwa abane nawe kandi abane na famille yawe. Aha tubwira abamama n'abapapa abatamana n'abatamakazi hanyuma ugwaruka gose abana tuvuga ati may God bless you, may God change your ways, may God lift you on high, may God change your ways in 2020 so that you can receive a shift in your life.
so turashimira Imana mu by'ukuri kuko iyo yadukuye naho tugejeje turayishimira cyane ni iteka rinini cyane mu by'ukuri kubona turi kumwe n'abene data duhimbaza Imana dukorera Imana ibisumba byose dusaba n'undi bworoka rwose mu by'ukuri mwegere Kristo Yesu gukorera Imana nta buhombo burimo kandi mu by'ukuri iyo wizigiye Imana nera kwizigira bigatuma igushiramwo ingabire yayo kandi n'isi yose ikamenya yuko Kristo Yesu ari umwana w'Imana kandi azamaho ibihe bidashira yiteze kuza nawe witegure kugira ngo azaze asanga uri umugeni akwije ibyangombwa. Haleluya. Reka dusenge dushima Imana kubwaba no kubyakwetse byose hanyuma twongera dusengera nawe udufashe gudusengera nawe kugira ngo abino bikorwa bize bimandanye forevermore. Amen. Turagushima nyagora ku ngoma uwera Uwiteka waduteye iteka rinini cyane kubw'uno munsi waduteye iteka rinini cyane kubw'uno kikorwa nyagora ku ngoma dusabiye igikorwa ingabe nyagora ku ngoma Levis afise dusabiye imigisha happiness nyagora ku ngoma ibikorwa byose bakora nyagora ku ngoma ubazitirire kandi ukomeze kubakoresha dusengeye na famiye zabo nyagora ku ngoma urakomeza famiye babamo kandi ubarinde ubazitirire n'uyu mwana atakatwumviza nyagora ku ngoma tumusabiye umugisha tumusabiye imihezagiro ibisumba byose dusabye nyagora ku uturinde uduhe imbaraga zawe imbaraga za mpwemu yera zibe muri twebwe mu gihe nk'iki ni kubw'izina ryawe ryera. Amen. May God bless you so much. And once again, so good to see you. Amen. Welcome. Tunashukuru sana.